All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz gyat som gyat leni le FM megahertz zale thum point nga pan hong ki puangkhia paite program hi tunin thudak la khom simna na ong pwan na le 𝑔𝑎𝑙𝑝𝑖 pan la twal le ngai na inei dingu tuni pwan tak bangin 𝑔𝑎𝑙𝑝𝑖 na sak 𝑆𝑒𝑛𝑙𝑎𝑖 𝑁𝑖𝑡𝑒 chi la ingai masading lên lại vang lại ni tom ca sung hi tinun nop lai sun ni hong tung min lung ai mang bat nan mang bang hon bo lim bel to pa do hong ne ti ngum lo sen lai ni te ka gel gel chia o tua nun nop lai ni te ngai ve hey bang sen lai in lian leng lung nuam ding ki sa tu pa nang lu in lung zuan lung kham na sim le lung kham na pela lu su nau bang ka om lo na a lung be li bang tin na thang ba na lim bel to pa li noa ma leng nge sen lai ni te sen lai in gan leng lung nuam ding ki sa to pa nang lo in lung zuan lung kham na sim le to pa le in sim le dai dam a pat tang in pai siam ke ve pan pham dong ngao bang ka na noi zin mang lên na noi sim le a tu pa khat tang hon nu sia lo o na i na ku tin on le ki gein sen lai ni te ka gel gel chia o tua nung nop lai ni te ngai ve hey bang sen lai in lian leng lung nuam ding ki sa tu pa nang lo in lung zuan lung kham na sim le lung zuan lung kham na sim le COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la
pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panla zil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India. All India Radio Imphal thutak la khom asim tu lam hoi ching mangte Prime Minister Narendra Modi in Jingchang in video conference tungtonin Manipur Water Supply Project Foundation swang phu hona neiding Governor Dr. Najma Heptullah, Chief Minister N. Biren Singh, MP le MLA Teleng Hai Huna, Imphal apan tel dia lamet hiu hi. Paul Pisol Kalin, Har Ghar Jal Chi Thupi Pansana, apat kyaku Jal Jivan Mission Tungtona, kumsang ni ile som ni ile li tanin. Sing tang lama in chi in, tui siang don ding kining ching tak nei ta ding chi lungye la pat kya kahi. Hai mission in ahwam khak thilte a hi le information communication le education chi te hi Paul Pisol Kalin Jal Jivan Mission Nwaya Manipura din in Nwai khat sing li le sang ni tia din fan peding hi Yai sep so anadin Manipur Sol Kalin source dang fan mu nadin Department for Development of North Eastern Region te kyang panin leng fan mu dingu Manipura dakal somni ile li sunga COVID-19 positive mu swa thak som kwa pha pasal somguk legiat le numei somni le ni COVID care center apan zanin mi somguk le li te discharge nom mu hi tuta na Manipura positive case phaza sangni le somlenga hi a damswa sangkhat zathum somgyat le li active case zaguk somthum le khat pha in recovery rate percent somguk legiat point guk gyat phata hi Manipur Solkalin Thobal district apan gamdang ahong ki pan hilo natna ve mi somle kwa mu swa thak jakin Thobal district pumpi complete lockdown pangu hei to simin Manipura district nia tulelin complete lockdown paninom hi Manipura COVID-19 positive thak somni omto kitonin akigomin zathumle somle sagi phata a active case zale somli le kwa damswa zale somguk le gyat phata hi Mizoram tulela COVID-19 na veite laka parsen somsagi le gukte sepaite ngen hidanin State Health Minister Dr. R. Lalthang-liana ingen Nagle na case thak somngale sagi omin akigomin sangle somgyat le sagi phata active case zakuk le ni damswa zalile somgyat le nga phata hi Tripura a COVID-19 case thak zani le somngale li pha in natna jaka sina twak khat zani noma akigoma COVID-19 positive sangthum zathum le somkwa le pi phadinga lamet na ziak a hi dan thuswakin taklang tunin Rajya Sabha a member dinga telching Maharaja Leishemba Sanazauba in Kichiamna ne ama a hi le Manipur Rajya Sabha seat khatchom apan June ni som lekwa atel ching hitahi Kichiam saktu Rajya Sabha Chairman M Venkaya Naidu a hi Asama mun khen khata tuilian in kiam lam mano nailo tuilian ziaka si na tuak mi somgyat le sagi phata a sing tang khwa sangni walte tuin tum hi district khen khat tuilian in anok diakte a hi le barpita
Dhubri, Golpara, South Salmara le Mankachar te ahi u. Chief Minister Sarbananda Sonowal in 𝑇𝑢𝑎𝑙𝑡𝑢𝑎𝑙 District Thum, Phak Na Vaneya, District Administration le Official Dangte ki mu piin, apoy mo bang sepswa na ningal dingin te sakhi. Mi pi nuai som ni leli te tuilia ni na sukhak te hiwa, mi pi singli sangli te relief camp belinom lelu. Meghalaya Solkalin Garo Hills a tuilian ziaka si na tuak mi nga tia dingin, lakli chat a inkwan pi te pyak din release ball. Hei tu swa ball tu ahi le Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangmahi a amanagyan na a Solkalin tuilian tuak mi piti adingin panak ta kalao ahidan gena mi pite bit na dinga Solkalin take top swa ahidan taklang komin tuilian ziaka si na tuak te tuak pi ahidan puanghi. Prime Minister Narendra Modi in Gujarat Kakrapar Atomic Power Plant 3 mukhetu Nuclear Scientist Day ki pa pi thu puang Twitter tungto na PM in again na igamapan hi chebang design to be KAPP3 reactor make in India adi nga eton ta ka hi dan gena hei penin mabana thilmu swa tampi ine ding te u kipat na to pi ahi chi. Nagaland na kumtenga December ni khatapan ni somtan kizangsek Hornbill Festival tu komin COVID-19 na hiling ziakin kizang lopot dinga hi dan tu swakin taklang. Dunya dinga tutak lakho misim theu haiteng ahi. Na ongpon na nei zom ngalding Central Reserve Police Force waya Paramedical Staff Exam 2020 numeile pasalin apply thei ding Group B le Group C non-ministerial, non-gazetted, competized paramedical staff India pumpi huamin post tom ilunglut na pen apply thei ding. Hei pen temporary himale permanent pa dinga lamet le nga hi. Post omza Department tom-tomapan som ni ilakhat hi veterinary nwaya post humapan post omza thei ding hi. Apply thei ni ding July ni som ni sang ni le som ni. Kwa pe lunglu na nei ten thu chan kimzo CRPF te website www.crpf.gov.in chan thei ding. Na ongi puan thei haiteng ahi. Tu na bana 𝑍𝑒𝑛𝑙𝑎𝑙𝑝𝑖 le 𝑙𝑎𝑚 sakmin lo sa chi la ingai zom dingu. Pau
lubang panhongsa desu lung lambang suzel wana pupasak minlo sa zogam singgang habang pagtinelin main isang selung 𝑎𝑙𝑎𝑖 All India Radio Imphal Sangai Channel FM 𝑍𝑎𝑙𝑎𝑖 𝑁𝑔 𝑀Hz live in YouTube channel le news on AIR app a ngai khyak the hita India kya hilowin Myanmar Bangladesh USA Israel Germany Russia Indonesia UAE Saudi Arabia le Nepal te a ngai pha kinom Manipuri Hindi English le dialect program te Sangai Channel tungto na ngai the hita Kangla channel leng news on AIR app tungton in ngai the ding YouTube channel ana like a subscribe the ahi Abana voltung tuang ding che lai ngai som dingu Tuana pupa sa sa zole Tuana pupa sun sa gam le An bang itin kya bang zundi em zong ma bang pan ni Amwala guang kaling zuni Sol bu ki bel zong in Xian mang lao ko min ma xuan leng Đâu có ra in tam dòng Qua từng ba băng thoáng đi Sinh tan yun lâu đi ngô cờ gâm Sang qua rất tan sắc luang ra na Xin ta lua mấy in cả phalo U pa su nung zui ni Amwala buang kaling zuni Son bu ki bel zong in Xian mang lao ko min ma xuan leng Đâu có ra in tam dòng Qua từng ba băng thoáng đi Mim băng cấp pian na dầu gầm noang Dẫu ta tiên run điên mà pan ta Han dây san hang ta kin pang ni Zo na iya đi tunya dinga 𝑍𝑎𝑙𝑎𝑖 𝑁𝑔 𝑙𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑎𝑖 ngai theu hai ting ahita All India Radio Imphal jing changin thuthak la khom simna le 𝑉𝑢𝑎𝑙 ngai te pan 𝑙𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑎𝑖 ngai nai nei dingu tunni tak lam dak li le minute som li gin to ki tonin ni hunu abeita mun chi a paite program ngai teng teng om nuam le mangpha